Так, мына. Достор, ассаламу алейкум. Бүгін 23 январ болды, достор. 2022 жыл. Чүй облысы Соққұлық районы Соққұлық мал базарындабыз. Biz muzolor tatып çıktık emi 4-5 aylık 4-5 6-7-8 aylık torpoqtor tartabız emi. Анан кийин бука кунажындар жака өтөбүз. Уйлар жака, жылкы базар жака очерет менен кете берет, достор. Мына базар кайнап атат. Бул жакта түтөп шашлык пишип атат. Мына жак кой базар. О, жол жак. Базарга мал кирип атат. Сіздер видео жақса лайкты басыңыздар, сұрауларды, ой пікірлерді комментарийде калтырсаңыздар болот. Біз баштадык анда. Только лайктан басыңыздар. Так, букадан баштайын. Бучок. Бага канчалык бул? Кайсы бул сиздики? Канча бул? 4 айлык, а? Канча сурап атасың? 15 миң. Ya kança oldu bu bıçaklar? 48 bin. Bu da erkek torpok. Bu da 48 binden bolup tur. Где-то 6-7 aylık erkek torpoklar. Tak, onu sorayıkçı. Bu aldığınızlar mı? Kancadan oldu? 30 erkek ha? Bunsu da 30'dan. Bunlar kança aylıkken primerine? 5 aylıklar bunlar. Bunlar toğga dayarda atasızlar da. Erten mayga çeyin kiyinirek alsanızlar kımbat bolup kelет. Sezon. Erterek alış kerek. Sezon, toğdun sezonu başlap turdu. Aldınız mı aka? Kança bu? Aytkan ukpay kaldım. Urgaçları sırayakçı. Bunlar kançadan? Bunu 50 sulu atam. Ekoğu 50, 25'ten. Kança aylıklar bunlar? 4 aylık. 4 aylık. Urgaç torpoktor. Ekoğu 50 min. Sizdikiçe? 23 min. Bu kança aylık? O torpokun özünü tartam. Buna? Bazar boyunca en arzan 13 min. Kança aylık bu? 1 yaş. 1 yaş mı? Karlik torpok. Karlik buna. Karlik torpok 13 min. Bunu bola turgan bağısı 13 min ha? Bola turgan bağısı 13 min eken. Жақсы. Bulçu? 45 min. Erkek olsa da bu lan? Erkek. Bunusça? Bu 35. Жақсы. Buna bağlar bugün şunday. Bu magazinski bağısı kança? Kança bağısı? 45 da. Sen satı otasın? 45 mi? Жақсы. 45 eken buna. Paroda ne paroda eken? Alatov. Özün jaydarlı parolarda. Bu kança aylık dediniz? 8 aylık. Toğu jaraydı eken da ulan. Toğu kete tura. Tukum alğanğa da bolatdı. Жақсы. Siz kança sıradasın? Bulardı. Ya. 35'ten. Bular kança aylıklar? Bunlar 7 aylıklar. 7 aylık buçokları 35 bin. Sizde çi var ki? 28, 25 topan. 28 o sarı. Bu 25. Bunlar erkekler ha? Kança aylık? 4 aylık, 5 aylık. 4-5 aylık. Жақсы. Sizde çi var ki? 42. 42 min. Erkek torpok. Aldın mı jigit? Satasın mı? Жақсы. O toğu kete turgandарын sırayakçı. Oğlandı. Toğu jaray turgandарын. Assalamu alaikum. Kançadan bular? Хозяин жоқ па? Алайын деп атасыздар. Тоғу? Это, наверное, купили, хозяин ушел. Если бы продавал, Bu сатып алған ұқсайды дейді. Сіздер тоғы айдағанға алайын деп атасыздар да? Уже мына елдер тоғы даярдап атып тұр. Ассаламу алейкум. Алейкум. Қайсысы сода болып атады? Мол сода болып атады. Так, бұл қанша сұрап атасыз? Мен 45 сұрап атам. 45 сұрап атасыз. Сіз? 40. Қанша 5 мың разница болып атады? Жоқ, бірге тарт деп атам. 41-ге бер. Қанша болады енді бола тұрған? беріп қойдым да, жақшылап беріп қойдым да. Шоға. Бербей атам, жана. Бұл бағы швец пе алатау екен,
Qancha oylik? 1 yoshga yetib qoldi. 1 yoshga yetib qolibdi mana. Yaxshi. Bermay berayini. Addishi erkakcha aytdim men sana. Jo'q, berdim men. Kelib savdo bo'lib turmoqmisiz? Savdo bo'lib. Erkak 1 yoshga yetilik. Yaxshi. Sizniki aka? Alındı ular. Ko'radasizmi? Ularni bilay olmaymiz amma. Ular kimdik ekan endi? Mana bozor. Qanday bo'lgan? Bu yoqdan so'rayman. Yigit qancha bu? Urg'achi-ku? Urg'ach turpoq 25 ming deyman. Qancha 20 ga berasizmi? 23 ga bo'ladi deydi. Qancha oylik bu? Bilmaysiz-mi? 23 ga bo'ladi deydi. Yaxshi. Tiyolishga qancha aka? Qancha? 38 so'radim. 32 ming. Bazı kelsa berem. Vasi qanchalik bu endi? 5 oyda, 4 oy, 5 oy. 4 oy, 5 oy. Tiyolishga 4 oy ekan. To'g'ri jaraytda bu endi. O'latda, urg'achi. Urg'achi. Yaxshi. Buqalar ko'rsa suyib qoladi deydi. Yaxshi. Ya, qancha deydi? 30 28 bo'lganda. O. 28 bo'ladi. 4 dan uyda. 28 dan uyda, ha? Yaxshi. Mana do'stlar, shunday bo'a bizda. Qarangizlar. Tak, bu yoqda buchoqdir. Qanchalikdir? Yoshlarga 50.300 dan ketdi. 50.300 dan ketib turibdi. Bordir erkak. Bu o'zingizlar parodlardan da. Oda cho'rma. 47. Varın yaşları qanday? 10 oylikdan 1 yoshga cheydi. 10 oylikdan 1 yoshga cheyinkilar. Ular to'g'ri olindi da o'zi dayardalar. To'g'ri ketgan. Ha, 50.300 dan ketibdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan sizda bular? 47 mingdan. Bular yaşları qanday? 8 oylik buchoqdir. To'g'ri jaraytda bular. Yo'q, to'g'ri molda tartam. Bu qanchadan bo'ladi ekan endi? Bo'la turgan yer qancha? 47 dan bo'ladi, ha? Yaxshi. Mana. Do'stlar, qarangizlar, to'g'ri. Jaraytda turganlar buchoqdir. 47 dan bo'ladi, 8 oylik. Shundan ko'rib turib Egrofa qilaverasiz. Qancha ekan bular? 25. Urg'achlar bu. Qancha oylikdir? 25 dan bo'ladi deydi. Yaxshi, mana yerda yaxshi qonajin turadi. Bu qonajin qancha ekan bu aka? 37. 37. Yoshi qanday buni? Yoshini bildim. 1 yosh bo'ladi ekan. 37 ming. Qancha bu? Qonajin semiz ekan. O torpoq qancha? 5. Bu qancha oldi aka? Sotulmay qoldi deydi mana bu cho'q. Sharaliya degan paroda. To'qol ekan. Şef qancha bu buchoq? Va alaykum assalom. Qanday? 38. Qancha oylik bu? Bu 10 oylik. 10 oylik. To'g'ri jaraydi, ha? O jaraydi. Qancha beresiz? Bere turgan jeri. 35 ga beradi. 35 ga beresiz, ha? Yaxshi. 35 ga berem deydi şef. Shunday bu bizde. Qaysi alındı? O satıldı? O aldınız bunu? Qancha oldu? 36 mingga. Bunu to'g'ri jinab otasiz. Xudoy bersin. Mana to'g'ri sezonu boshlanib turibdi yanvarda. Angus. Yaxshi. 36 ming. Bu qancha oylik aka? 7 oylik. A bu qancha Allah? Allah buqa. Sizniki? Bak, qanchaga ketdi bu? 35 ga ketdi. 35 mingga ketdi. Bu qancha oylik dedingiz? 10. 10 oylik. Yaxshi. 35 mingga ketdi. Bu qunajin qancha ekan shef? 40 ming. Yoshi qanday? Yoshi 1 yosh borib qoldi. 1 yoshga to'lib qoldi. 40 ming. 35 ga bo'ladi bu. Qanchaga to'xtaydi? Qanchaga to'xtaydi? 38 ming bo'lar buni.
1 жаш болуп калган кунажын 38 болот дейт. Жакшы. Так, эми мактардан саякчы. Күчөк торпокторду полну сурадык. Мактар бир сүрөткө тартып коёк да. Мол базарды. Видеону аяктайбыз эми. Видеого только лайктан басасыздар достор. Суроо ой пикирлерди комментарийде калтырасыздар. Биз эми чоң бука кунажындарды көргөзөбүз этке. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.